Milawan pai biang shigani ka show kujungi bakna ka show jungi mentah ka dai ka tak team match happening. Mel Brandon Tony Amos. Magmentang ni iba ka entran jung mel kalong ban number 1. Magmentang sayo. Match. Magmentang ni i ka jeng to jegi pai ba shigani ka show kujungi ha ka dai ka singi. Jung khat sam tarek akos arah jar penreu ka jeng dap sisnam kalong mentah ka singi. Magmentang nya sakhi ya ka match so ai ban mi ber ban job ya ka match. Magmentang nya pai bak nang itu. So we partner chamu. Regi lawan entrance kene nomor 2 ini nyepai berkunjungi hakane ke match yo hiu le free Wilson. Baru next shibet kam shibet kan dan segi wegi no mercy match but ki main event benyakun ya ke KWE Championship happening Hubert baru fake. Kene tag team match. Brandon Barumel kita partner. Kene tag team match. Kene happening. Given sami hadian gede. Tony Bad Umas. Banin saya pen iu kena ke tag team match saya ke way bat ka tag team match championship hagi por ki ban sawan yang saya ya ke bel. Wow. Tony lami ta. Ni kong Tony. Napergi partner Persya Ini hadiah. Wow. Skill like a gymnastic. Melbourne tu ni. Wow. Shot nyet. Apsha kapor ka sepoi beng kin saya kon. Empat day ben lek kum tu. Amos entrance number 4 lawan da. Begini lagi. Nang yukun hakane kapor gle yo ban yukun hakar Royal Rumble match bagila sha eliminate lot monong job ya Royal Rumble match udah Hubert lo yo ban one contender ban yukun ya KWE Championship haprim Hubert ban fake shibet main event. Anda ni kacing kun kan sedang no. Mementangan semua yang kejepit jika bel. Ring the bell. Mementang bel kelatih, mementang yui besang kamu. Cing show apa yang gini ki. Nong yukon gibai tenat bagi dari bedang ya kena. Oh. Mementang iba syak suplex. Yuk, Si Umal. si kedam kepala ladang. Drop kick. Drop ke kesadam jungmal direct ke kesadam. Mementang kesadam jungmal kelapang sya mementang syak kedam sana kisengkai. Baru nong job ya kena kin si yok lek contender ya ka KWE Tag Team Championship Haksi cuman sawan. crossline itu ni yung Melbourne
Mentang iladan sekalian jung Amos. Wow, hakan dong jung kering. Sharp skill. Ya Demi Tony. Tony mentau lot down. Badan Bidan tahu. borsut tang menjeng ru. Mentau lami sau. Reci. Regi. Layak bentak tu Melbot. Bangi bisa lại bên hadu kata-kata yu Tony. Tony yo shu setia bentak yu Amos. Shaf kick no show Amos second riang juga ring. Nasengkai syak kerdam. Tu telah akan sengkai. Syak kick di kau siu no kikrung. Baru mentah kendong juga ring masyak akan sak sedak tembut direct lagi rendang jong Tony. Tony loyo ban sim kela, loyo ban kerdam kela san singkai jong Regi. Reci. Wow, spin kick. Tony ya Regi. Mentau loyo ban Tony Regi. Amos mentau loyo ban rung po jong ring. Mensyok yu Regi. Mentau Regi lo syak kerdam nagamat nagpat. Bedu. Tony lu loyo ban syong tat no syakan riang na maruladat bentak. Oh, cross line. Mentarungi iba. Reci lot down. Maiden borsut. Suplex. Syakendong jong kering. Syapang jong Tony. Sabi syakendong kering. Wow, syak. Kentak biang dekat tembut. Narendang bat syak kerdam biang kesingkai. Bani iru bakal benang hakan ya kesni galong ke bah shit ke bah best bahab mden slap mden leher nyangu you play hadu kata-kata. Oh wow, suplex. Shot hair nagi singkai. Baru melbot mentau loyok benrung hering. Baru Regi mentau loyok bentak lo dan sekendriang juga ring. Bari Amos la daw menta. Amos mlashu ban kikli. Amos mlashu ban pak. Yu Regi. Jump. Daga leg drop. Nashadam direct. What a jump. 1, 2. Dan kick out Amos. Out, Amos. Shot hair biang sanagi sengkai. Nagi sengkai melayok sengkai syuh ke tay ke por men shot hair tan si tan. Kedem dan cidan. Mentala syak penyeng. Yo Amos baru Amos melasyu ben penpai. Wah mentala penpai. Lo penpai so Amos. Mentala tan you. Sedang jegering sedang congu. Brandon ru mentau dan sisiliang. Mentau Tony lo yo ben mi. Double suplex. Nomor Brandon. Nickname dari Brandon Ricky gede iga. Kerteng wrestler. Congu. Total alep. Wow. Dekat zigzag. Slam. 1, 2. Dan kick out. Bermentangi lah syak kerdam sana lebong. Sana keti. Berlebong syak kerdam. Mendon cekasyu. Beran. Melbat mentan lah syak. Cross line berargut kilaya down. Clear down. Oh. Berargut kilaya hilang. Shot drop kick. Wow. Mementagi pat baglay risa do kata-kata. Nomor kecingitenat jung kecing kun jung gini kena. Ya kena ketak tim match. Dakat DDT direct action lang hamadan. Kada pangsyak tu teh.
มันมาตาบรอร์งเลยดาวบรอร์งเลยดาวต้นชูเวดูบนละบนเคียต้นชูละเวดูบนเคียมันตามันเมื่อบอลsedang mentan sekentong cekeringอยู่ตัวนี้น่าก็ชัดเต็มฉาบกิกฉากันจัดสนักจัดนี่มันตาmasuk satia menjeng Tony lo telat melasuk ban kekle tahu lai lo sedang ban up lupa kumnu ban jo ban sim kebu ban jo ban ai ya Tony ai biar nak drop kick sesien lai sin sau sin drop kick la down lo đâu nhau nó là job lo đâu nhau nó là job Gobar 1 2 đang kick out đang kick out đang kick out Tony tu la pen Asia man mentaruk le dang dang baru mailat satya bentak mailat satya bentak melbat mailat satya bentak ulah tan kelas ya upet nar lejong ulah klian rendang wow ulah serendar nak kumno temu pelatnya ulah free umpat declare bakila job ulah free umpat declare satya ig bulu atap kejeng syah yang kumno Gamtara baru free ni wow nice skill ayo Tony ayo mana Tony ulah klan kensan DDT dari Ragdaga Selang Hamadan takno apa leg drop naga rendang direct Umailat satya para pemailat Cover 1 2 dan kick out udah kick out Mal tu la non kick out mal lo yo bentak surigi Meminta kesunyit sedem sua yo biang connect mereka meminta lo down Tony lo down siapa yang biang siapa yang sengang nomor balai nomor bola telat aduh kata-kata bumpat yo bentak hau amos Meminta Amos lo ai sim Tony amos lo ko aben rung hi hering Baru mailat satya lo kriak nak kecat Syakerdam sana kiti sana kikrung yo lat satya bentak hadu mentau pat yo lat satya beru amos hadu mentau lo kwa bedrung haring menyak sei bor bet regi yo dekat cross line direct mendan lo yo bentak suk mentah lo yo bentak dekat besuk bet amos mentau lo rung haring begini ke match kelung ke kam itenat wow direct bok nak klik ngatry looking bayong show regi spear what a spear wow la show sekendang yuk patnar jug regi mal one Tuan ni udang kick out Mentah kentong jengering sengang ayo nak lebong sengang senikau siu wa mau semai la satya nomor balai nomor layo hawa hadu kata nomor lasong slam sekendang bermata ayo layo ben
tak meloyok benrung haring meloyok Benyancam yu Reggie. benyancam yu Reggie aduh kata-kata. Tahu Amos mai lat shoot sate ya. Amos mai lat shoot sate ya. Ai Amos. Mendak exact. Hakan dang juga rung kensak sedik kau siu. Nagi kurung. Reggie tam Eden Borshu ra. Aman tahu layok bentak. Aman tahu tu ni lami namaru tu ni layok bawar beng. Layang hakan riang juga ring kat tu. Ulas nang menjok bawar beng beru. Regi ru lay. Duk bawar ulah tak no. Aman tahu latan sedu telai petek nak ti. Si Reggie. Lasale tu. Tu lefri mai lat sate ya. Nomor balai nomor para marwai David teman sutak. Direct dekat. Super kick. Nak selang. Ceng itu ni. Mentah dekat DDT Syakmat direct. Luduk cover nang la job. Layo bentak lang berarngut kletrot berlimi para baklan. Syakencat nak terong. Wow, dekat Twist of Fate. Shimobot. Memobot mentau layak ben penyanyi Amos ben sim kebu yang sisin. DDT. Wow. 1, 2, 3. Wah, sampai berkat. Unbelievable. Bucap kesan. Unbelievable. Cop malah kepar umpai berkat. Mal Reggie lagi nang cop entah kini ketak di match. Mentah gelilong di nomor 1 kan terdal hapengu. Mantap. Reggie. Wow. Dinong job hagane ka tag team match. Kepamintah dari Brandon Badume. Oh, kilai kerai Mel Tony. Nama balai ni marung Tony bisa macap satu ya. Lah bitar ya Umal. Ha. Lo bitar sisa. Agak bau Umal lah penserai. Memintakan yang ketak tim match kelapa isi kebekot. Meminta sangin sakhi next. Ya kan? No mercy match. Hapering Uklor versus Walam. Nazia sakhi next.